Hi guys, it's me Jude and welcome back to my channel, no? Okay guys, so today is a very special day. So dugay-dugay na jud na ka vlog, no? Akong last vlog kay last 2018 pa. So karon balik ta, no? So karon day guys, kay manglaag me sa ako mga very close friends, mga akong batchmates, no? So kay ang batchmate na ko, gikan pa niya siya Butuan, niya siya Cebu, kay mulaag lang, ano lang siya ka-rich, no? Char lang. So karon na, kami, duhan niya sila ka-rich. So manglaag mi dito Cebu, Atomic SMC side, kay rest day mo na ko ron, so manglaag mi. So man sila din, busy sila make up. Sige. Sige, mag-make up na nila. So yun, amo na mong i-update kay nag-ready pa sila, nag-make up pa sila. So amo na po yung update guys. So see you later! A few inches later. Okay guys, so we're here at Il Corso, no? So, nawala ang SMC side oras because by the way, ang SMC side ay nasa Atbang sa Il Corso. So, diri alang mini diretso. So, namin diri. Diba? So refreshing. So, walang okay, so meron, nagkakalakaw so share ko lang, ang kaning Il Corso di ay mall ni siya guys, but wala pa dyan kayo siya nag fully open, no, so pag-ipon kami mall ni siya. Ang nakanindot po dito guys, kaya siya yung lighthouse, ano siya lighthouse. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. One eternity later. Okay guys, so we are waiting for the bus again. Okay. Gilay sila dito sa Il Corso. Gilay sila. Actually na yung makanaan dito, but mingaw. So sa seaside na lang nino. Daon na. Diba? Ano na yung nila? Nag-taxi lagi daw kayo, doon larahan niya. 150. At bang 150 na. Taxi pa more. Walang maggatong dito, ani. Oo. Hinahanang dito maggatong. Alay na, ma'am. Ay, ma'am. Okay. So we're here Majestic. Wait lang. Okay guys, so mali lang si Andre guys na kaya ang view guys, perfect. Hindi mag-goal. Ayun si Andre ma'am. Mag-goal. Diba? Share ko lang. A few inches later.
Hi, Ben. Kabi mo ba? Hello. Ikod mo, ikod. Dayon. Oh, pak. Di mag-cool. Marites, kinyan-chari. Wala mga suwi. One eternity later. One eternity later. Tingnan nga guys, yan si katanggal ni Iyang dere. Si katanggal ni Iyang elbow ba? Yan, result na elbow. Kasi parites. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, sabi mo ba? So, we are going home na. Oh, dali pa di ay. Makikita kami dessert. Ang nga, jud lang sa'yo. Sige, picture. One eternity later. Okay guys, so I just got home. So wala na ko ka-vlog ganyan ano. Actually, akong high school batchmate. And then, after that, niuna na sila Beverly kayo, no, buntit. And then, Kumi, may nila Karen and Chari. So, maling Kumi. So, may kasagang niya kay, ano niya siya, yogurt. So, aslom siya. So, okay na siya. Like, yogurt na good, aslom. So, aslom din siya, no? So, karon nanguli na sila Karen M and Chari. Si Chari kay sorry. Sila Chari o Karen M kay si Chari muli pa siya Mandawe. And then si Karen M muli pa siya Talamban. No? So, thank you guys for watching. I hope you enjoy at least the video. So, see you next soon. Bye!